Yani birinci günden başlap bu ümmetin, musulmandardın, sahabalardın en ululары, bu ümmetin içindeki en ulu adamlar birinci günden başlap alar жақсылыққа çakırıp жамандықтан кайтара баштаган. Ummu Şirek radıyallahu anha ayal kişi. Alдағы birinci günden başlap öyle davat kıla başladı. Adamlardı çındık hakikatқа çakıra başladı. Ayaldardı Kureyş, ayaldardı İslam'a keltire başladı. Anan Kureyş'i kafirlar Allah'a işenbegenler özü arasında kengeşip bu ayal kişi korkunçtu bolup atat. Bizdin ayaldarыбызды bizge karşı kılıp koyup atat. Dindi vurup İslam жаңы kelgen dinge kirgizip salıp atat. Bundan kutulbasak bolboyt. Kelim olup kelgen bolчу özü Mekke'ge. Bolboyt dep ana alıştı. Alıp kol butunu baylap çölgü alıp barıp baylap koydu. Bir taraftan üstüden kündün ısıktığı, astынан bolsa kumdun ısıktığı, ortada kuykalanıp, oşada Ummu Şirek radıyallahu anha jatkan ele. Bir gün öttü, 2 gün öttü, 3 gün öttü. 3 günden keyin asman açılgan siyahtı boldu deydi. Asman açılgan siyahtı bolup, anan bir jipte bir çaka su düştü. Oşol suunu alganda şunday içti. Su özü gelip su içildi. Alıp turup içti. İçkenden keyin aytat köynöktөрүнө да аябай тамшанып içkendik себептен сырткы көйнөгүнө да төгүлүп кетти. Анан тигилер кармап алган кафирлар алар уктап калган эле. Ойгонушуп өздөрү көлөкөдө уктап аткан чарчашып. Ойгонушуп караса толук суусундугу канып калган. Себеби бейиштен келген суу эле. Ummu Şirek radıyallahu anh aytat, andan keyin men özümde kança sınadım, ömürümde bir da jolu suusagan jokмун дейт. Çölde basıp gördüm, başka kılıp gördüm, bирок эч качан суусундук мага келбеди дейт. Караса башкача суусундугу канып калган да. Анан көйнөктөрү суу болуп калган. Келип айтты, каяка ким сага суу берди dedi. Бири-бирине шектене баштады. Десе айтты, эч ким мага суу берген жок. Ким берди? Силерди жоктон жараткан зат Аллах Таала мага суу берди. Кол буту байланган, денесинин баардыгы суу болуп калган. Ошода карап туран айтты, ушундай шартта сага жардам берип аткан зат Аллах, ага сени ахакка юбад, ага ибадат кылууга укуктуураак деп тур. Ошол жерден Banu Amir bir urunun bardığının İslam'a gelişine sebep oldu bir ayaldın kurbançılığı. Yani hurmatlı tuğan, uşul ayal turasında وَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً in wahabat nafsaha dep Kur'an'da ayatdağı düşkün. Yani Allah Teala uşul Ummu Şirek radıyallahu anh'ın imanına bağ bergen. Mına uşul imandu ayal. Eğer de özünün nafsini tapşıra turgan bolsa dep Kur'an'da imra'atan mu'minatan mu'min ayal dep Allah Teala aytkanda.